Yesu. Amen. Paulo yandika Efeso igice cya 12 abavuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ibahereze cyane mwuka w'ubwenge kandi ibahereze kwisubirwa mu bitumwa mwibe hego ibahereze kwisubirwa ngo bitume mwibe kandi haleluya iyo twagize umugisha wabusubirwa Yesu. Amen. Amen. Bisabi dushimbaga zo kwirukana umwishima wiki. Muri nze bavuze aravuga ngo shewe ndumukristo. Hagere kumuta. Ngoka ngozahora ndi. Mote. Twazashije. Turabakristo gusa twazashije basa. Turabakristo gusa twashingi. Turabakristo gusa visa ya sote mwari. Turabakristo twafushwe. Amen. Amen. Au harakana shemshugo. Ngokana kumukisitu. Kuniki. Kuniki. Niki. Kandi toki. Ngokizaki kereli ya ibkina kumuti. Kekayo kwa ngwa mutima. Ngohumu. Hali yani kama prosai, munga mkanya. Amen. Alafu ngo pese kwa. Bali kumkingoga. Ngokana shemshugo Kristo Mungu. Hallelujah. Sema hallelujah. Kumkingoga. Ngokaisha Mungu Kristo Mungu. Amen. Ubugingo bwa Alex kaisha Mungu Kristo Mungu. Ni kuko wabakazi. Ubugingo bwaje. Ubwo bwishamwe na Kristo. Mote. Ubugingo bwa bizima. Muvuga ngo haleluya. Sema haleluya. 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 Ubugingo bwa bwishamwe na Kristo Mungu. Sema amen. Amen. Atukuzwe Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Maana sege umhalazo kwa mikrofoni sasa mimi ni Yesu. Amen. Mkabala na masukumizi kwa shida. Kufunza kwa Amen. Kuko ikini kigaragaza kufanya. Mungu wetu kwa kuingia mikrofoni hai. Naomba. Usiche kwa Amen.